Evo ljudi, nastavljamo, oprosti što nisam uspio reći do kraja ovo što sam htio. Imam na auto prekidanju za rekordanje, tako da mi je 10 minuta odmah limit, pa mislio sam evo sad će kraj. Ok, Ive, mogu biš mi doći malo dole pomoći? Ok, mogu biš ti doći malo gore. Ti trat jaja, radi što hoćeš. Ja i dalje ne mogu naći spawnere, ne znam zašto. Ali njih jednostavno nema. Tu sam vidio bater, naravno, tu je. Sada mi dođe creeper iza leđa, ja bi se... Dobro, bater nam nema svrhu, osim za sat, a sat nam nema potrebe kad ima brightness 100 milijardi. Pa da, ali želim izaći iz kuće, dan je, mislimo da je dan, izađeš iz kuće i ispucate zombiju glavu. Tako da bolje imat sat. Imamo kože, šta da napravimo u... Ja mislim da da. Ja imam 3 kože u inventory, da to je sve. Bo! 4 midgeta na jednom mjestu i jedan ima bodež, onaj mač mali. Bodež. Bo Ive, ćeš se tupa da ovo vidiš. Zalagalo mi je. O, okej. Neću se ne zanima me. I'm not interested right now. I naravno meni rikne mač. Ali došao sam spreman pa imam crafting table i drvo. Čudno za mene, ali... Spremnost na kvadrat, a jak je. Okej, imam još 2 pork chopa. A ja sam ih ispekao. Tu imaš 3 bifa. Okej, tu je neko kotilište mobova jer je baš puno smeća. Okej, creeper mi je razbio lepis lazuli, lijepo, sad ga niti kopat ne moram. Okej, Ive, topaj me brzo. Zapravo ne trebaš još. Niti ne bi. Ali spremi ga, ako mi bude gusto. Okej, Ive, da li biš sad mogao to do mene da ovo kotilište... Šta ću ti ja ne razumijem šta ću ti ja. Pa 4 creepera mi je ovdje 15 zombija. Dobro, riješit ćeš ih, ajde. Da, riješit ću ih. Sad mi ide naći stvari, jer ću ih riješit. Pa što se namjerno ubiti jer nisam došao. Ne, nisam se namjerno ubio, vidit ćeš video. Da možeš biti tako gnjil i ljen, da ne možeš par butona pritisnuti. Pa radim kuću, čovječe. Pa šta će nam kuća, možemo živjeti u blatu, nema veze. Sad dođi dole majnat sa mnom, da nađemo stvari, jer će mi stvari nestati. Ok, malo sad postijeli. Dođi, Ivan, dođi. Treba se sve napraviti, nemam ništa. Dobro, ne treba ti, samo ti mač treba da mi nađeš stvari. Ne treba ti apsolutno ništa. Ja ti bacio sam 24 poruče, pošto sam pukao svi. Evo, dolazim. Ko? Šta će ti kol? Imam jedno 50 irona u inventoriju sam imao se ti glup. Gdje si ti umro? Ja svo vrijeme sam ti na leđima. Ive, riješi Skelly i midget i ovdje umrću. Šta me ti pratiš ili šta radiš? Aj, da, tu sam ubijam ove imbecile. I... Ne, ko me ubio? Bo, ti si retardiran. Ti si retardiran, ne možeš creepera ubiti. Da, jer me napadaju 4 creepera i 3 zombija. Tebe napada midget. I dva... Da, ja i 2 Skelly, ja, vjerojatno.
Kamo nam je sad kuća? Pojma na neki retardirani spawn point se desi, šta je to? Tu. Znam. Sad, ako budemo izgubili stvari, ja ću tebe zadaviti. A šta ti radim ako budem izgubili stvari? Ništa, ne možeš biti tako retardiran. Pa došao mi je znači skeli. Si mogao šturnut ča? Možeš uvijek šturnut ča. Pa onda bi tebe došli ubili, još ti ima midget, evo naš sam kuća. Ja sam već umro, ja sam već bio mrtav. Ja sam midgeta sa šakama ubio. Sad moramo varat, moramo ići na game mode po stvari, jer inače budemo realni. Spio ga creeper, je to na leđu mušaju. Tu nemaš komandu za back. Ne, na bucketu je. Što ovo nije bucket? To je retardirano. Evo, sad smo izgubili stvari, bravo. Šta tu na kutu si umro? Ne, nisi jer da je mislilo je blom pa i creeper. Creeper bi proškuljio veću rupu da si tu umro. Kamo si umro? Evo, tu su tvoje prve stvari. Ja sam ih pokupio. Super. I sad pratite dolje put, tamo su dolje tvoje stvari navodno. Ili su već nestale. Nisu nestale, definitivno. Ma ne. A nisu nestale, je. Vi mislite da stvari nestale nakon čim umreš, nisu nestale. Izvoli ih naći. Ću ti pomoći ako uspijem, evo, to je to. Ali nisu nestale sigurno. Evo da, jesu, tu sam bio, tu sam umro, nestale su. Ne, nisam, dobro, naš sam ih. Evo ti, vidiš. Bomo šta? Bau! Ajde, sad se topaj do mene i dođi vidjeti koja rulja je bila ovdje. Ajde, sad se topaj. Da, vidim je. Gle čovjeka. Rekao sam na game modu. Na game modu. Koja rulja, bo... Bila je, više je nema. Da. Si skupio sve? Daki, bježi kući s keli me gađene da se tepam do tebe. Si kući? Ne. Ubit ću te Skelija šo. Gle koliko je još kola i irona je ovdje, ali nećemo ništa iznajniti. Zašto? Zato jer smo na game modu, što ćemo doći dole. Ja nisam na game, daj mi moje stvari, samo i to je to. Ne, idemo doma sad. Aj, dobro. Gdje je izlaz? Ispod nekog drva. Ovdje, Si našao? Kamo je nama kuća sad, ajmo. Si začeo ti reći gdje nam je kuća? Kamo nam je kuća? Ne možda. Znam ljudi da je ovo dosadno, prosti šta je dosadno, ali ovo je fail epizoda. Despawn. Toliko mrzim ovaj server, Bucket mi tako lijepo gdje su smutili ovo govno uopće. Okej, kamo su je kuća nam. A traži. Ako smo izgubili kuću. Ako smo izgubili, što ti kažem. Zato uvijek kažem da na ovom serveru jedan nek ostane, jedan nek ide. Čekaj, idi kill i onda znaš put od našeg glupog spawna do... To si mogu odmah napraviti, ja isto ne kužim. Bo na kojem mjestu se spawnalo? U oceanu. Ne. Svaki, evo ga. Tu smo. Šta ne? Ali ne u oceanu spawn. Okej, Ive,